Ntabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kw'igenekerezo rya 9 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe situation hari mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo ku Imbibi aho Burundi bugabanira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi kiri muri operasiyo ikomeye nyuma yuko ibice byinshi bikomeje kugenda bifatwa bisatira Uvira. Ni nyuma yifatwa ry'agace kitwa Kiriba kuri ubu hahiswe hakorwa ibizwi nka buffer zone ku ntera y'ibirometero 15 gusa mu gisagara cya Uvira. Turareba situation ari turebe iri kugenda bikorwa, turaza kandi kwabwira ibijyanye na frontline deployment area uko bihagaze, turebe kubera ku mipaka Gatumba Uvira, Rugombo Cibitoke Uvira. Turaza kandi kwabwira ibiri kubera Mabayi Nyamitanga, turebe hari ibiri kubera Rusizi Bazin, turebe kandi ibiri kubera kuri koridoro ya Rukarana Kaburantwa Kiriba Axi aho rero Fdnb bikomeje kugenda igaragara. Turabwira akazi gakomeye kari gukorwa na Première Bataillon de Intervention Rapide BRI, ndetse turebe bijyanye na deuxième unité de reconnaissance frontière, turebe bijyanye na 3e brigade de surveillance opérationnelle. Turaza kandi kureba bijyanye na rules of engagement harimo fire on when fire upon, turebe bijyanye na preemptive maneuvers, turebe theatre indicator, turebe kandi combat reconnaissance. Turaza kandi kureba bijyanye na forward observation post. Turaza kandi gukomeza tugenda tureba abijyanye na observation detail cya set scanning, turebe information gathering, turebe report chain. Turaza gukomeza turebe byose biri kugenda bikorwa ndetse na standby shift ziri kugenda zikorwa ndetse zagiye zubakwa mu bice bitandukanye. Si ibyo gusa rero turaza kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara mobile patrol companies zikomeje kugenda zikora akazi gakomeye ku mipaka ndetse no ku mbibi z'igihugu cy'u Burundi. Ibi byose ni biri gukorwa mu gihe urugamba rukomeje kandi rugenda rusatira ibice bigenzurwa n'igisirikare cya leta Fdnb. Ni muziro banywanyi tubane turebe rero uko Fdnb yagose imbibi zikikije igihugu cyabo by'umwihariko mu bijyanye rero no kugira ngo bakomeze kugenda bagaragaza ibiri kugenda biba. Iyi rero ni special security correspondent tugiye kubagezaho kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kw'igenekerezo rya 9 Kigarama 2025. Turebe rero ibiri kubera Uvira mu burengerazuba bw'u Burundi. Ni mugerero umwuka w'intambara wongeye gufata indi ntera ngo hayikaze fyonde saboningari bari ubwa mbere udukurikiye kuri uyu muyoboro mushya ubashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni mugerero umwuka w'intambara wongeye gufata indi ntera ku mugoroba kuri uyu wa kabiri kw'igenekerezo rya 9 Kigarama 2025 mu gihe ingabo z'u Burundi Fdnb Force de Défense Nationale du Burundi zashyizwe mu cyo badasanzwe bakora kijyanye no gucungera imbibi mu buryo budasanzwe. Bahawe rero amabwiriza yo kugota no gusigasira inkike z'igihugu cyose aho bahurira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko isaha yari yose umwanzi ashobora kubinjirana. Biro bikaba byakurikiye ifatwa ry'ahitwa Kiriba, agace gakomeye kari buffer zone ku ntera y'ibirometero 15 gusa uvuye mu gisagara cya Uvira. Rikaba rero iki gice kigaruriwe na AFC nyuma y'uko ingabo za FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo zataye ibirindiro byagenzurwaga n'uruhande kuri uyu munsi. Nyuma y'ifatwa rya Kiriba umujyi wa Uvira wahise winjira mu bihe bikomeye icyo twakita ko ari state of high arts mu gihe rero imirwano yo mu misozi ya Kavimvira yakikije uyu mujyi ndetse yakajije umurego. Igisasu kimwe rero kikaba rero cyaturitse bamwe bikanga abarundi benshi bakaba rero bahise baba tayari bavuga ko bagomba gucungera ndetse no gukumira ibishobora guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yemejwe na benshi ndetse aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko ku mugoroba kuri wa kabiri Fdnb imaze gushyira mu bikorwa operation frontline deployment area, gahunda yo gushora imitwe y'intambara mu mbago z'u Burundi aho bahuriye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
umutekano wakajwe ku mupaka wa Gatumba Uvira ahari mu bice bya Rumonge Cibitoki Uvira Noru, imipaka y'Amabagi Nyamitanga ndetse n'ahitwa Ruzizi Baze, hose ibijyanye no gucunga umutekano byavuguruwe. Aho ingabo za Fdnb zashyizeho ibice by'ingabo zishinzwe ibikorwa byihutirwa ari première bataillon de intervention rapide BIR ibarizwa mu bice byegereye Bugarama ku ruzi rwa Rusizi, aho bari gukora akazi gakomeye ko gucunga ndetse no gukurikirana ibibera kuri uyu mugezi wa Rusizi. Hari kandi deuxième unité de réaction frontière URF ishinzwe ndetse no gukurikirana imisozi ihanamye ya Rugombo ndetse n'ahitwa Bukinanyana kugira ngo bakurikirane barebe niba mu bibajya nta ushobora kuzamuka agambiriye ikibi. Kuri ubu rero hari 3e brigade de surveillance opérationnelle BCO, iyi rero ikaba iri gukorera mu nkengero z'ahitwa Rukana n'ahitwa Gatumba. Byemejwe ko izi ngabo zose zakiriye rules of engagement nshya, harimo fire on when fire upon, ariko zigahabwa uburenganzira bwo gukora preemptive maneuvers igihe hari theatro indicator ivuye hakurya muri Congo. Hari kandi gukora combat reconnaissance mu duce dushobora kuba ducumbikiye imitwe ya wazarendo, harimo rero ibikomeje kugenda bigaragara ko bigomba gukurikiranwa. Hari kandi gushyiraho forward observation post mu misozi iri hejuru y'imipaka kugira ngo hamenyekane umuvuduko w'itsinda iryo ari ryo ryose riri gukoreshwa mu guhungabanya umutekano muri ibi bice. Mbere yuko Fdnb bishyirwa ku mipaka, Gitega yari imaze gutanga itegeko ryo gushyira imbonerakure mu myanya ya civilian auxiliary force, umwihariko w'umutwe w'abasivili bafasha ingabo mu bikorwa bya observation de terrain cyangwa sector scanning, information gathering, reporting chain y'abinjira n'abasohoka muri ibi bice ndetse no gukora population control mu duce twegereye imipaka. Amakuru ndetse atugeraho aravuga ko iperereza ryo mu kirere naryo ryamaje gukazwa mu rwego rwo gutegura ndetse no kugira ngo bacunge mu bice byose. Bari gukora stand by shifts z'amasaha 24 ku yandi. Hari kandi kwiga gukoresha ibikoresho byoroheje by'intambara, pistolets, artans, grenades, anciens, machetes, structures. Hari kandi gutegura icyiciro cya mbere cy'urubyiruko ruzajya ku mupaka wa Kirundo, Busoni ndetse n'ahitwa Cibitoki. Iro ni inama iyobowe na Nzabimana Jean Claude ukuriye imbonerakure muri Butanyerera, aho rero yaraherekejwe n'umuyobozi wa polisi mu Kirundo. Bakoze inama yo kugira ngo bashishikarize abangaba b'imbonerakure kugira bahaguruke barwanirira igihugu cyabo. Mu masaha nyuma ya saa 6 kuri uyu munsi wa kabiri, umunyamakuru Steve Wembe yatangaje ko amasasu yumvikanaga hafi ya Uvira. Ingabo za FARDC zawazana n'izo Burundi zari zatangiye guhungira ku cyambu cyitwa Kalundu. Hari kandi mass desolation mu mitwe yari ikomeje kugenda igaragara muri Uvira. Biro bikaba byese bituma Burundi bushyira mu bikorwa operation zero breakthrough. Itegeko ryayo rikaba rero rijyanye n'imiterere y'imitwe irwanira muri Congo ndetse igomba gufatanya mu gutanga umusaruro. Bikaba rero byagaragaye ko nyuma y'ifatwa rya Sange n'ubundi AFC yari yatangiye kongera combat posts yayo mu nzira zerekeza Uvira. Ibyateye impungenge Burundi ko imirwano ishobora gukwirakwira mu bice bya Rusizi Baze. Nkuko rero bigaragara ku isaha ya saa 10 irenzeho mike, ibiro bikuru bya Fdnb byasohoye amabwiriza akomeye Operation Order OPRD 12 balles 09 balles 2025. Aya ni amabwiriza yatumye habaho deployment phase, aho rero ingabo zoherejwe ku mipaka ya Gatumba zahawe heavy machine guns ndetse bayeho gushyiraho umurongo w'imbere armored personal carriers APC TPM16 ndetse n'amatsinda y'iperereza intelligence collection units zashyizwe mu misozi yitwa Nyamitanga. Hari kandi phase Bravo defensive line construction, gushyira defensive trench ku ntera ya metero 500 uvuye ku mupaka. Hari kandi gushyiraho checkpoints 47 km byose bigana ku mbibi za Congo. Hari kandi gutangiza night surveillance drones zikorera mu misozi ihana imbibi na Kiriba nk'uko bigaragara. Hari kandi phase of rules of fire adjustment. Fdnb indi imikoreshereze y'ibikoresho byayo umuroseri 60 mm ndetse 92 mm zashyizwe ku rwego rwa ready to fire. Ni
snipers unit za amabwiriza yo gukurikirana any moving armed element iva mu gice cya Uvira. Hari kandi radio communication networks zikomeje kugenda zivugururwa mu buryo bwo kugira ngo bataza kwinjirirwa n'umwanzi bakora ibizwi mu gisirikare nka real time encrypted communication. Nkuko ro bigaragara kugeza ubu tubabwira AFC yari ikomeje kugana mu misozi yegereye Kavimvira. Ibirindiro bya FARDC byari byavuye mu birindiro byinshi ro bikaba byahunze. Nkuko bigaragara umujyi wa Uvira umwuka ukaba rero ukomeje kugenda ugaragaramo ubwoba bukomeye. Uburundi rero bwari bumaze gushyira ku mipaka batayo hafi 7 zifite ubushobozi bwo gukora counter offensive. Ibi byose rero bikaba bigaragaza ko imipaka y'u Burundi iri gukurikiranwa mu rwego rudasanzwe mu rwego rwo kongera ubwirinzi ndetse no gucungera umutekano abanyagihugu nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza rero uburyo Fdnb yitwaye kuri wa kabiri buragaragaza ko igihugu cyiteguye kurinda icyari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano w'u Burundi kuko babona ko bageramiwe. Kugeza rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagaragazwa ko ibiri kugenda biba byose bikorwa mu rwego rwo gucunga umutekano. Gikorwa cya Fdnb cyo kugota imipaka yose kije mu gimirwano mu burasirazuba bwa Kongo irimo gufata indi ntera yihuta cyane. Umutekano w'u Burundi mu bihe by'uburyo bugaragara ko buri mu kibazo gikomeye. Ni nuko dusoje banywanyi ngato bashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hoje ukurikiye bwa mbere ufite ndasabone ntuzongere gucika ukundi. Astra Vista.